لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميدكي زلغا إدامهم هوانا دوس ميغدو كوري مدني علمي خزانة دوي ستة فاستولس هوانا پروگرام أد علمي خزانة پروگرام غا ألوان ميغدو ميدوس كولو كوري ميگندني جيني شايطانو كبا ركھا درون ألوانگي مي موضوع ميهن إكاموغا ويس تبفنا نوادا غولي كي سوال كوري بيگو هم جهواني سوال كرام SMS كراماني IL جسم فهوستم كل دو كل وافي بفلق ننجا سواني فهودين هته هتر هته SMS كراماني تبي من سوال دين SMS جاريان بس فونوين IL جسم فهوستم كل دو كل وافا سوال ليواني فهودين هته هتر هته SMS كراماني IL جسم فهوستم كل دو كل وافا سوال ليواني فهودين هته هتر هته SMS كراماني أنا من أكو استوديو كميري متبوي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم ده الشيخ محمد سنان كل दिन पे दाम मेरे को तो पूरे मेरे इल्मी खजाना के 200 फस्तोस हवाना प्रोग्राम अदे इल्मी खजाना का हम को मेरे साल में हम पूरे गेंदा वो तो मेरे समा फरहानी मेरे आलम में हवा को दनिया शेख मोहम्मद सिनान मेरे के खास मौजूद पूरे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अदे अलगुन में मीगे كوري غيرتا وغور ميهار بفشام ميدا ادي جيني شيطان كبار كاتر وما به غتون الغور مي ادم گندا سلسلاغا الغور مي كورين واحد كلا واني ميستكم مغفر دمتكا شيطانا كورا كنتكا به غتون ايغتريغا مي اني الله سبحانه وتعالى مدغون مي ادم ميها اميد كنما ادهم فدا ميها اهم هم كورمتيغا بوداوري وما مفد كنتكا بيغوتون الغون من واني ادي على الوالاف دين يفوق الغون من ميها روانكا بابي ادمي فشاني اي شيطاناගේ اد وسواس تكون شيطاناගේ اد مالتكم انسان سلام متكا كوربيني كون مي اد كنتتك تو كنتكا بيغوتون الغون من فهرك بايكم مي اد الغون من اد مي اد على الوالم الغون من جنان algon mi bay fahara bisne misaka shaytanun algon mi har mi hayod mi dam mi genda mawdu ki hayod ga shaytana no te mi jinni ga duturata ko mi ha salam ottaga kureve kantaka be odun agi mi hayod algon mi bayan kora kanta ga sabun hayod ga shaytana ngun dagu wane mi ha ngun dagu kuram mi ha gona kuram mi ha ya waswas de besmi kanta ga sabun hayod ga undagu vegendan egotun algon mi baraboda bisnalanga baje ade mi shaytanun ge ade veriya nota mi ade iblis wani ena Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ena wani haga ga hudin hifaf wani huwain ena kofa wani Allah subhanahu wa ta'ala ena ge wa haka bayan korwa Allah subhanahu wa ta'ala korwa fani qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in ena bunya ade qala rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in أنا بني ربي بما أغويت مي عاد إله تبان عاد مغفرة دي لو زين لهم قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض إبامنا هاجي بمتي كانت تزينة تركودي أنا دكا دين كمغا ولا أغوينهم أجمعين عاد إيجا ترين جنا ميهم هايد إكم قدك تمان هايد ميهم مغفرة دالنا ما إلا عبادك منهم المخلصين إبا إله قالتكم كوري iba ilang ikhlas terwi mi hum menwi enka mi shaytana kofawa wa'aden ena kofawa huwai mi ena mi huwa matige ena qaime hunnani algon menge furan algon men hashiganu ba huriha hindegga ena eggot mi hagat eggot nowiya aneggot ena masake quran algon men magfurad da lobattaka enka algon men warabboda visnanan yewje enage mi ena goittakum enage manitum algon men salama terwe ade rakka terum ade fadan ena ge duturata waswasta algon men salame wan gottaw algon men hifange wuje egotu gimme furtama kamaka menani ad ikhlas teriun eme furtama kamaki algon men kura komme kame hasugoti algon men kura alukanta ka kankamuga algon men wuje Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teriu me bunun ege muradaki ei algon men e kura alukame e kura kame algon men Allah subhanahu wa ta'ala ekkon ekamen khalis ko ekamen Allah subhanahu wa ta'ala taka Allah subhanahu wa ta'ala wajhul edigen ekamen me aiga to kurum egeterin evves bayegga miha ko nota dekkun terikame fada kante me aiga e alkame geterega nuhimana ege e mi manaki e alkamegga Allah subhanahu wa ta'ala ege miha kura alkameki
Allah subhanahu wa ta'ala khas ko kura alukame kamuga miha hadan waje egotun ad ikhlas tari kama behe gotun ilmeringe ekeki basfurtan ase bori egotun ad mi ad sahul ke be kam dalon al ikhlas an yakuna سكون العبد وحركاته لله تعالى إخلاصك يي عادي على الله سبحانه وتعالى تكا إنك حركات حيقولك مي الله سبحانه تكا حيقولك مدكول دومي معنى كي الله سبحانه وتعالى وجه فلان يدي ميها مي على حتمه يقولون أقول مثلا نماذج حتى رجوع سالكون مي حتى جاني الله سبحانه وتعالى تكا أقول مي هين ونن جاني الله سبحانه وتعالى تكا كورا على كم يقولك إبسالك دكون تري كما إفدا كم تتنع إبسالك نماذج نودا إفدا على كم كم جاون وانا أقول مي هيمانا جن نوانه إفدا كم تقول أقول من دروه أركات تري وان جهن أي إفدا أدي مي أدي خلاص تركين غوسي كم جاوانا ما أدي شركو كورون أنانه ما شركو كورون كتير على كم من وديج كم جاوانا ما على كم من كورا عمل الله سبحانه وتعالى حضرتك إكو باطل وجندان إنكم على من كورا عمل إخلاص تروانجن على من نعين على كم الله سبحانه وتعالى على من هذا عمل كوري كم جابينا بس نود على كم كوري كم جابينا بس على كم الله سبحانه وتعالى قبول نكروا كم جد شرط أدم هم نها هندك إيقتهم إيش فرت مية فرتهم شرطك يي الله سبحانه وتعالى إخلاص تريهم إكورا على كم الله سبحانه وتعالى تكاكورم إكم جا إفس فراتين إفس مية باوري أدم نكورم همكاني على كم إكم الله سبحانه وتعالى كورا كم على من هدوم دنيا كيجا عادة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كده وافقوا تيجي متين على كم أدا كورو ما إخلاص ترومي ورا مهم كمان إخلاص تر نوجه كم وانا ما هاي كده كورا عمل باطل بيني بدي أقول من نماذج كوريس إخلاص تر كان نتيجة كم وانا ما هاي كده على كم إكو باطل بيني مدري رودين هي في كم جاوينا مس حج على كم أدا كور كم جاوينا بس زكاة دين كم جاوينا صدقات دين كم جاوينا سمين إبس كميجا ميها إخلاص تري كان نتيجة كم جاوانا ما حقيقة ميها عمل باطل بجني بدي إنكم شيطانا حقيقة وربنا مسكوران ألقونا من مثال أنا إمي فتن مسكوران ألقونا من لوا إكنت نكروان حقيقة نماد نكروان ما بدا مثال رود نهيفوما هنا مثال ألقون رود هيفا كم جاوانا أنا بدانا إيه سوون إيه عملك باطل عملك قد هذا دويتو إيه مي إخلاص تري كان جلدوا على ميها كي تدك تري كما إفدا كانت تجنسكين حقيقة ميها ميها عمل هاي كتك بعض الكرمات تكاينا مسك الكورة إنكم مي إخلاص تريكم كيمي ولا مهم كمان أقول من كورا كم كمك إخلاص تريكم جننجن ميها إخلاص تريج كوا ميها يقول كم كوانا ما شركم ميها إكباب على دور رجال دان هذا شكرا جزاك الله خير الشيخ محمد سنان هذا علمي خزانة قدوسة تفسر أصحابنا برنامج وتكوري مدني خاصة موضوع كي جني شايتون كبان ركعت ربون سوال كرام اسمس كراباني IL جسم فهو سمردو كل وافة بفلك ننجسواني فهو دين هته هتر هتك اسمس كرابان تبي فلك سوال تنگ اسمس ريام بس فنوبين IL جسم فهو سمردو كل وافة سوال ليواني فهو دين هته هتر هتك اسمس كراباني على من ناقو ستوديو کا پروگرام كوري گندو مرتكا متبوي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا أمر مهارها كلني الشيخ أحمد سمير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول مهار وأهدكم مدني كوريغا أول من وأهدكم دي موضوع أي شيطان إنسانا هشكرنا تري بعدين دبي ما قلتك بهيغتو أقول من مفشي بابكي مي شيطاناගේ රක්කාත් ෂයිතානාගේ නුබෑකම අලගොන් මන් රක්කාතිරි කොද්දේ කන්තෙත්තක බෙහෙකුතු ඒකතු ෆොර්තම කමෙග්ග සිනාන් ෆාහ කොරේ ෆදෙන් ඉඛලාස් තරික මාබයතුම් වාහදකනි මේ ෂයිතානා එබ්බසෙෆා එක්කම ඉස්විදි ආයතුග ඒ සූරතු අල් හිජ්රුග ස්තිරිස් නොයත් 40 ආයතුග ඒන අමිල්ලේ ඉතලාෆ එවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලතකුන්ගේ තෙරෙයින් إخلاص تريم فيها تمنى مغفور الداوشي إما إخلاص تري إجكم جوانم أي شيطان آجي من وباكم ميها ركعتين بيجندان إم بودو ركعتين ميها أتجهوريها كم الله سبحانه وتعالى أين خلاصكم أين جهوريها حركاتك أين جهوريها سكناتك مانك أينك هنهورما أين كرمندا حركاتك بنا بستك هوريها هميكين الله سبحانه وتعالى خلاص كفيكم جوانما إيسام فريق إن إبني شيطان آج دمّل السلام بف كيت القرآن الله سبحانه وتعالى هي قرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
hamakashor timan ilahuge alutakun macca alutakunge terein timan ilahan hegotuga alutu amiheka ega macca baare tibaka neti egmanik Allah subhanahu wa ta'ala ekkontuk ilahan ebni hegotuga alukon ko ikhlas teri wejjikam gawanama tauhid ahulure ekkam gawanama mi eenage macca shaytanage baaru nufora shaytanage baar ena macca nufora deena magfuradun ei shaytana korwena kamenone adi mi kiit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hi qurafu ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ebamen amuru wegen nowe Allah subhanahu wa ta'ala din khalas qur'agatuga ekalange alukon koramenowi ei alugomena koraifawa amur adi ahul kitabena Allah subhanahu wa ta'ala kuraba fa amuraki hamehme mi agolmenna emme kiit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan qurafu ahka Yusuf alayhi salam gwa bayan quraba Allah subhanahu wa ta'ala kalekfana kurmati fituna ei misuruge me azizge anhenunge faratun ammihag faratun e kurmati fahish kantate kelefan hushadun fituna ekade fan salama quraba fa ege sawbekkam ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan qurafani ei Yusuf alayhi salam bi Allah ikhlas teri wa mehunge teri ikhlas teri kan ei shaytanage emme dammalitakum miha salama quran emme matiwari e sawwe timage huriha amal timage huriha bahe timage huriha maqsade hamekin Allah subhanahu wa ta'ala tiba sida ko khalas ko fikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala tiba dunu qurbana shaytanage dammalita ka shaytanage waswasta nagiyatuga mi shaysinan fa kori fadan shaytana mfurta masih kurani Allah subhanahu wa ta'ala miha alukan nuko alukama iffaratu insana beettet namada yana gannu nuweveto adenubes dini hene wajib takana dur kureto adi fahish kanta takana ga kureto enames shaytanage e bah insana kiyamanteri nuwe ena namada dima gossikum gwa namad kurum fashafikum gwa nama otenubes alukama gena kurmat lafikum gwa insaan fergen shaytana ana dulan kuran manake timman namada gap vedane ti kuri masikke naakama biye kiya fa isam ferigena hottenula dingena balani e namadu kurikamuga vinames e namada shaytana waswasta wadda e namadu Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teri kamayaku kurwe kamege badaluga kommeswarege dekkun teri kame kommeswarege duniyavi maqsade kommeswarege duniyavi manfaat duniyavi jahe mihun kurmatiga timage nan reetun timage me timaya madaha ta'rif kyum nikala kommes kala edume e alukamuge tere veddigen alukamuge dharmaya sawab uni kurweto adi me kuden alukam kurikamuga vinames e alukamuge manfa ene nukura kamekkamuga hedeto balan e shaytana warabboda mase kuran agumunne eham fennan midenne misalaka balama henga bay befun vidalwana timanna men meena kura komes haran kamnot diinuga huddanun kamege wahaka buna vijjam tikamaki diinuga huddakame nuone not hadis ga mana kura kamake buna vijjam bay befulun vidalwa me timanna mikan adi kuriyas timanna barabar namaz kurme timanna qur'an kiyome timanna zikurus kurme adi sodagaves kumule me den ekamako mikanta adi ekkamen nun hede mikan kollumako mabad masse nunen nun hede enkanta tarangala huriya ehmbima eyuti mehar shaytana ge mage ene hulif shaytana ge dore ene wen hulif ekiveganto ei enage Allah subhanahu wa ta'ala alokotumuga ene ikhlas tirwanje ikhlas tirno ima shaytana ge dammale ene wen jif nem hagiyutu mi wara muhimma ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam agon men me dekkun terikamuga nubayakum wahaka bayan kurba ekefan etabbar irshad ka agumna debba fe ekiterek bay misal ta bayan kurafe ei miha namada hutta misalaka miha kas wani miskitan not feroni me ena aneka timana namaz kurata aneka fennana ke ingen kumasara ka harakat rit kolla namaz tamkol tartib kolla rit ko me kura kurun ei hama dekkun terikamu tere wadagen da kanta adi ei wanghana efa shiruku gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qur'an dekkun terikama anekun nattaka amadu rit kurumaki em hagiyetu ami wara nurakka baabe mi dekkun terikan adi ikhlas terikama id kola baaba ke me bay salaf midala fatimanna men mi emme undaguwi masaleki emme undaguwi ekamattaka emme bod taklif umfalanjo masaleki timannuge hittan islah kurum me hitagen timanna men olenje olun e hitaki eta hitam mikin araibun qalb manaki farafrat furul nem hitaki tafatu eduntaka ko eki farata eki iru furulech rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurab hik saharage terega ni wayaroliya ko datur kura mi duni fangechi efum mifusha e wege sobon emburi dahen ni insana ge hik
tafaatu ge gote embore mun dakawa ehm wima me hin emborigen da echikam ga we hindu ebe fun vidaloni emme islahu kurun to wahi gote ga hifaatan timmenna emme ondugu echke hite tafaatu sohbata kattaka wara fasyan ehin dimala ما شيطان جنداتي بفين إم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران قرب دعائين أي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك هدا بركر إلهي من هت فرول الله إلهي ميلا هين بيلاه قديمتي بيلاه كيمان تركمتي ثابت قربانتي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنا دي وداعم فاني الله كيمان تركموغا إكله فانوغا هي ثابت قدام أي ألقون من هم وربودا ඒදෙන් ජේ කම හගේතු ඉඛලාස් තරිකමගේ ෂයිතානග නුබෑකම අලගම රක්කාතරුගේ එම්මෙ මා එසබෝ ඒ අලගොන් මෙන් ඉඛලාස් තරි හැමකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හොරිය අලකම خلاص කරා අද ඔමෙවද කුරිමගෙදනි ඉල්මි ඛසානාගේ දුයිසත් තෆස්තල සහවන ප්‍රෝග්‍රෑම් අරගන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කී ජමියත් සලෆා සන් ටිවි ගුලෙන් කොරගෙන්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් කොම්මේ හොමද එගර දියේ කොන්ෆෙෂන් එගාර ජාන්තෙන් आदि वाकई खास मौलू ते कांडेलें कुरेदा प्रोग्राम की मेरे खास मौलू की जिन्नी शायदों की रखा तेरुं मी मौलू के तुम तिबे फरना मादा गुले की सवाल करे मैं समझ करवानी आई जैसे मैं पहुंचता हूं दो कोल्ला वाफे पे फ्लैग नंजसवानी फाउदें हाथे का समझ करवानी सवाल तंगे समझारियां फरों हद्दां जन को तकी आई जैसा पहुंचता हूं दो कोल्ला वाफे सवाल लिवानी फाउदें हाथे का समझ करवानी और मैं आपको स्टूडियो का मेरे मिति बेबी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम और शेख मोहम्मद सिनान शामन्ना भाई सवाल की हवीरुगे दुआ क्यों रंगली असुर नमाजुगे फहुंतो नूनी मगरिब नमाजुगे फहुंतो आदमी हवीरु ए में हतो ति विदालो फेस एमे मे हवीरुगे दुआ क्याने एम्मे रंगली इरोसु मुकुरिन असुर नमादा इरोसु मादे तेरे दुआ तक क्यों ना गले दें एगड़ी नुकीजी कम गान मगरी फोन की कम गायन में एक हासिल फरन में बोडा रंगली मी हवीर को दुआ हवीर क्यों हिंदू को दुआ हिंदू क्यों हवीर में क्यों नहीं ए यानी असुर नमादा इरोसु मादे तेरे क्यों तो असुर नमादु के नमादु निम्माला को तक किया के असुर नमाद निम्माला को तक किया ना और मैं दुआ के बाद दुआ तो मिसाल के में अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أهرم من هندون كوري كتوجا واق أصبحنا وأصبح أهرم من هندون كوري أدي مولي كائنات وهوريها تكتشين هندون واقوتو أي نيجوتو كمتش الله سبحانه وتعالى هوريها تكتش ملكه واق كما إيه دعاء أول ممكن أمسينا وأمسل الملك لله والحمد لله هذي هابير واق إما هندون كي أما مثلا فتستمات فسر جامعتي هندون أسرنمات فسر جامعتي هابير إما إسام فريقين كما دعاء كيه أسرنمات فوقس كيه أدي فتستمات فوق هندون دعاء كيه كم تو إذا تو مثلا إم رانغلو واقوتو كلام إذا تو كتكين مثلا سيدا أقولنا كهين مي سيدا مينا قديك كريكم أمك أقولنا فينون قطوع يعني كي مثلا هندون بلاف كم قارن فتستمات فوقه مي ذكر كورن تيبون مثلا فتستمات فوق هيلا ذكر مجلس تو تيبون نت ذكر تيب كورم أنا مشغولون أي وارا جينا دارما يا سواب لي بيجن دا كامه فتستمات فوقه دعاء كورن أي إدبيجن واكامه نشمدني فاتي مي إيرورما فوقه هندون دعاء كي كم قارن مسيشاب فوده هندون سيدا مينا قديين أي हमें कहीं और न गाड़ियाँ के नो गाड़ियाँ नुके ने एक तो कहेंगे और न कमा और न कहेंगे फैन ना आधे सवाल करो मैं समझ करवानी आई है जैसे मैं पहुँचता हूँ दो को लगा फिर बेफले के नंग जैसवानी है पहुँचे हाथे के समझ करवानी सवाल तंग इससे मैं सारे हम फोन हुए ने आई है जैसे आप पहुँचता हूँ दो को लगा फा सवाल लिवानी है पहुँचे हाथे के समझ करवानी शेर तंग सवाल है कि इंसिंग तेरे वा शैतान न की को बातों ade rasul mi adalgol min kitu qur'ana baaf kamga wanama suratu nas ga bayan korba fe min al jinnati wan nas an jinnina mi mane jinninga terena aden fadan insinga terena wa shaytanunga kibane mane ki agona men mi ayatunga badehave jinninga teresa gewas waswas te shaytanun ole adi hame fadan mi ane insanunga terega waswas te shaytanun ole kamga wana mi ane ibrana mi agona men benge mi haigatu oleka engam mi gotak haigatu insaan teren sadien fadan jinning te shaytanun ne bana amugum sabana ko waswasti adema fadan mi gotak ole mismuna mi kiyani shaytanun ne mi kiyani hiyomagun ekiba wegen ole mi haigatu mismuna shaytanun ne mi kiya ole engam
ඉන්සානුගේ තෙරේක සුලේ එෆද මිස්මිහුන් එකේ හම් ෆදන් ජින්නිගේ තෙරේ ෂයිතාන් එකේ එෆද එක්කමි එක්කලකම මිකොරණි ඒ අනේ ජින්නිගේ තෙරේ ෂයිතාන් වස් මිකොරාකම කී හයිගත හග්ගුමගු මිහා එක්බා කුර්මට්ටක නොත නොබෑ කාන්තත කුර්මට්ටක ඒනේ තෆාතු ගොතුන් හිවර්දී වස්වාස්දී එකම හින්දෙ බෙවමට්ටක තෆාති කී කාන්තත කොංගොලනි හම් ෆදන් ඉන්සානුගේ තෙරේ මෙස් එකාද මිස්මිහුන් කෑරේ ගොස් මිසා කාන්තම වනි මෙවැනි කම කුර්මා වක්කන් කුරුනොත මිහුන් මෙරුණු හොත ඉපද කාන්තතක හිවර්දී ආදෙන් ෆද ඒකාන්තත රීති කොද්දී ජීනතර කොද්දී මිෆද කාන්තම මිකොරණි එහෙම මේ මසකත බදාරුග හගීගතු හැම එක්කම මිකොරණි හැම ජින්නින්ගේ තෙරේ ගොලේ වෙස් සම ෂයිතාන් හැම ෆද ඉන්සානුගේ තෙරේ ගොලේ ෂයිතාන් වෙස් එංගම් මේ එහෙම වීම හයිගතු ඉන්සානුගේ තෙරේ ෂයිතාන් නේ බන් මානක ගෝස් කාන්තත කුරුමට්ටක එහෙම මිහුන් නම් හිවර්දී ඒකාන්ත ජීනතර කොද්දී ඒකංකම මීස්තකු නෙඹුමට්ටක එකමට්ටක හිවර්දී ඒකතන් හදා මිස් මිහුන් නම් කියන්නේ ඉන්සානුගේ තෙරේ ෂයිතාන් එහෙම වීම hama masakata goto badala kanta kura goto badala hama jinninge tere mi shaitan naki hama bada insanu ge tere kas mugoda no ba kanta ka goada no ba kanta ka hivorde ekanta zinet tere koddi mi hona forde hivorde hage goto mis mi hona ki hama insanu ge tere hama shaitan mis taku magfredu mattaka mis taku no ba mag nalu mattaka masake kurami shaden swale ki dini gotum haddu fana elum shaitana ge amaletto mi haddu fana elum ei mi Allah haddaki furtaman awam balanje kochid haddu fanalo mi kiyani Allah subhanahu wa ta'ala deenu kanda alwa fa in fanala diyo degotakun haddu fanala egotaki deenuga Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwa fa kame e deenuga himene kame nunkama dekumuge haddu fanalo shariyatu ekalaga labwa fa evs kame shariyatun unikuru mata shariyatu ga e ekkame nunkama dekun e huriha e komme kame kam gainas adi dini kankam farwa kodukurum eves haddu fanala diu hame gota deenuga Allah taala labwa fa nekkame e deenugo ekkame dekun eves haddu fanala diu ehma uni ituru kurun ei haddu fanala muge terega himene kankan devas bay fuluna me haddu fanala manakureni me deenuga onna gota kame kurimas bay faran ebune eoti haddu fanala ekamo me kීර්ත කුර්ආන මත මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුක බයන් කරවා ෆා කමෙන් ඒ බයන් කරවා ෆා ගොත කුරුම එනු කියන හද්දු ෆනලුමක මේ කොම්මෙ කමස් දීනුක එකම දෙයිෆා දරජයක එකම කබූල් කරුම් ඒ අස්දු ඉස්ලාම් දීනුක අල්ලාහ් බාලේ ගොත දීනුක නොනනේ වෙස්කම හද්දු ෆනලාෆේ මීහා ඒ දීනුක කංකම බෙහතුන් දෙකේ ගොයින් ඒ රංගල නුන්කොම් වානම ඉස්ලාම් ෆිරින් ඒ හද්දු ෆනලකොම් බෙල මිසාලක mi fardu kame dinu kanala fardu kame i sunne kame kamuga ena dekenya egmani ki haddu fanala fer adi hame egota mi haram kurabwa fa kame hudda kame kamuga dekenya evismane ki haddu fanala fer hame egota mi sunne kame ei fardu daraja kame kamuga deke kamanya ei samferiga sagun dena haddu fanala fer hame egota makruh kame ei haram kame kamuga dekum midenne faharek bay masata ilmun khilaf furdan hen mas khilaf nek ittifaq kankamuga e kommek deenuga ekam devwa fun daraje bor mati kurum e daraje bor dakkurum nin komme hale komme kamakiwes astu hage to haddu faana diu maki huriha maane galgon belikamuga ve names ituru kurum kamuga uni kurum kamuga wes huriha maane galgon belikamuga komme dimala galgon belikamuga names haddu faana diu maki shaytana gamaltu terem wa kame Allah subhanahu wa ta'ala haddu fanala mi hundeke lobode noganna kan kitu qur'an e kalang wani etettanege ekama eta maqamega awmne ekamane bayan ko debba ei mati suwaluga dannu enjeni haddu fanala diumaki shaytana ga amal to teremwa nubawegen wa amaleke ennu sagomem haddu fanala diumuga wahaka ei coach ekam bayan ko den jehuni suwaluga jawabuga ei bay befulum haddu fanala muga maana nubako korbati bay befulum mihego burgala futuspuna haddu faalafe beful vidalan fasso utana madukuris haddu faalafe beful mihego damana madukuris vidalodan e haddu faalafe miheke noniya ena sunna rodahifes vidalodan heri haddu faalafe emima sunna rodahifa mihaka dini gotun e sunna rodahifun onna gota sunna rodahifa mihaka nuwata sharai gotun kurang onna kamek kura mihaku ei haddu faala mihekkama deke dekun ei haddu faalamuga bahe maneki fardu fasnamad kurati not sharai gotun ene macca wajib kura fa kankama rakkateri wa won ei haddu faana diun kama deke dekun ei shariata khilaf bahe kene bun ehem ei haddu faana diun e deenuko onna gota kame kurati an nurhun terivun ewa miho kewani haddu faana
mi asu shariatu ge asu kameg maanaga e daraja alama kabu kurun ya khilafa kam gana mai haddu fanaladi هذا تبي فون السؤال تنك اسم سريع بس فونو بيني أيه جسافة وسام كدو كل وافا سؤال ديواني فاودين هاتي قسم سكرابان شو من الناس سؤالك ورق جنا دسكوريس هندان نتني كيف هذه حقيقة كامي اتّه هتدس كورا يروغا اكيمي هونغي اون برابر داننجن اكيمي هم تا هتدس كور مي حيوغا همي هتدس كور مغي فيمورس تفاتوان اكي ورور اكي درجه وان ادي ما فدا مي هتدس كور بي غويبس باي فرا تفاتو اكيمي اسمي اكي غوغ فسيه وا مسمي بوله باي مسمي ليگن هتدس وا مي بوله فسيه اني به كياگن فسيه هتدس وا مي هم وسوله مي گوتون بوله هتدس وا تفاتو اكي غوغ اهميما Kombifer suara nang lukan neng badan timan neng hitas kurang fasih kong gotit to ki hawar gato timang hitas kurang fembaru unnan mekan ta balagin emiha masaki kurang wara mi ha gato wara muhimu kame adim fadang hitas kurang horas chale wara bodu kame ei miha ane miha faafata ka miha faafata ka araya ganna kamuga wanama ega saw miha mi hitas kurang ke bar al dawwan kamuga imam shafi rahimahullah ade mi ade imam shafi ade mi ade ustaz kamuga waqi'a ibn jarrah wani mi haygat irshad de wafa ifafata kun duruma ki eg saw mi hiddas kurum ge baru gadavegen dani kamuga irshad wani ade de wafa enkan wara muhimu kamen ei fafata kun durum ero mi hiddas kurum ge baru ade gadavegen dan den ham ya ki ga mi ecche ki yar go wara bodan haygat ege tere wadegin er rangala visnagen ki echka ade tere rangala fikur ko gin ki yom ege saw gina doswanden mi adhan honnane adhim fadan ekanima kan misa guruwan ecche bay be fru ekanima kan ore mi haga hure ba faana hiddas kore enam se ya eki hiddas kurma faga muraja qur'ara kom se hem be fulaka eki kiwa ecche anika alun ko muraja kurma ki ege sawun hiddas kurma ge baro haga gadavegen dane kam ek adas qur'a ecche gina dus wanden hitu wa hunnane kam ko muraja qur'a kam gawan ehem mi heka eki enam se ekanima kan bay far qur'ara go mi hagigatuga mi hiddas kurma bar tan ko dawwan ehem mi heka eki ko muraja kura irabure hem egotun ekal kanataka wara boda samal kon den wara mum egotun eburi hama mi tafatu fottaka chise buri hagatu mi ekolawale e hiddas kurung bara mi baru gada kurma behe gotun nami kankama bedun kine masake kurima to hiddas kurung baru gada wan enka mi fada kantaka riya kurima iradu kurawiya ham hiddas kurung baru gada vegandan eya ki ham gina muraja kurung wara muhimu kame ad Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidal fove timang regandu hagiyatuga timbaka bahalame ege terin ebbaga timang mi hagiyatuga bahara fulapame adi anebbaga timang ane damnamatu kurawame adi fadan anebbaga timanne difoi hadis ta anekas muraja kurame mane kem regandu mi bahalame mon tingotaka mane tim kamaka bahalagen hagiyatu mi olubani egotum migotuge mati hagiyatu mi kuriyen abadu muraja kurma infada kanta kuriyda kamga wanam gina duswanden handanuga hunnane ilmerin bayan korwa fa fadan haygatu ilma kurimatu wa emme bod musibat ke emme bod afata ki ei haygatu mi haygatu handan etum em handan etuma mi afata warabod masake kogen haygatu rangalu koreven abadus muraja kurma abadus ekama maduga visna fikur kurma ham de tere teren kiyuma muraja kurum fada kanta kogen indu sonden handuma behten mollo ade me wadu kurimedeni ilmi khazana ga du set fasl sawana program shuna kas mawdin kurewala haul me wahdakum medeni ikhlas terikama behegotu hagiyatuga me ikhlas terikama wahaki algon baratiyo ko dakanje wahake ei me kamegge dharmaya sawab Allah subhanahu wa ta'ala devum balla wadiganoni alage ikhlas terikama algon men tereng ni baybe fulung wistum hunnani me baybe fulung hiwa ka timanna me alukantatta manake rangalukantatta nuko gos kantatta nukon hurevene maneki me timanna nukurme nubakame timanna nukurme faafe den timanna misalaka alokantata nukuriyes tam timanna faafere nuwa nohi baybe fulun deke wadanno nuni yamu me heyokantata nukok time nubakantam rakkaateri hurevene ehnanu me miha nubakantatta kun rakkaateri hureveni ena heyokantata kogen heyokantata kamuga Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurwani ikhlas terika mihage e amalego e baraka e amalege so miha kura faada bodan misalaka namaz agumnen bukura barabar fasot namaz kure kuraruga ena aragan haran kantatakun ekkiba kuraruga baruga namaz ekkam enamaz nuwa konja ena balang weje timanna me namaz me kuran dangalattu une timanna namaz ikhlas teri weni kiha warkottu
rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kura afani namadun ene dharmaya sabli bani namadun enen e visne echegge minbara kunna ei by far namadan hashambane gos hatar rakot namad konni meru salam den kare futta namadakka minani me hadaman e kuri gena kuma sehen kantaka mashghul we namadu tere tabad khiyal ta kachiyas ehma bay me namadu sawab ge deba kulebba anabba be hulum timba kulebba anabba hatar ba kulebba bay far me ege habba kulebba manaki namadu ge tere gena khushu etteri minbar namadu ge kan tibanna mihuri allah ikhlas teri minbar ku namadu ge sawab limen ehma ege maccan e namaduge baaru timaage sulukuge akhlaaguge timaage deri ulumuge kankamuge e namaduge sababun libe ni ijtimai not akhlaagi faadata bina fone e namaduge tima ikhlas terkamege maccan hagetuga algon men kora evves amalek ei kemboyen kamuga vies evves amalege shaytan algon men dulen nokorane rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kora fone emme kodegen algon men kaagadege algon shaytan adima korane bismillah nukiya hadanat tadagem komme senkama ka mashghul komme swahake ge teren kam performance mase ekofan nuniyam emme kudegen e me sufra macce vette kaayti kol eves bay befulun kama saaf algon men ka sufra mara saaf me tanaka mi vetteni bakkole nuniyam maskole nu komme ska ecche vetteni algon teren bay mehun kiriyawase kitem saaf ta tanaka ecche vettunas enu kaanade ellala mesmacce baffuke vettunas e naga fanote e maskole vettunas naga usul nonna illa evsama shaytana gamal ei evsama shaytana e wagutuga hadulu agumna de waswastage israf kurun ei mihimima me emme koden kaagadi gawa shaytana agumenge majlis taka haziru agumme ifara kurmatta ka mase quran e mi midanne kala usul tak em komme kamega shaytana agumna dima kore ki to quran allah subhanahu wa taala shaytana wa ka bayan kora fane kuriha faratunga shaytana agumna dima quran मैं बल्ला अगर मैं तारीख हाल से तक बलाफिंग में असाब बेकलूं में एबेफलूं इखलास तरीक़ं होरी मिंबरा इखलास तरीक़ं वसवूं एबेफलूं लेबुन धर्मया सवाब बोड़क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहुगा मीह का अस्तनुने अल्लाह रसूला युक़ातिलु रजुलु शजाअतन व युक़ातिलु हमियतन व युक़ातिलु रियाअन फ़अय्यु ज़ालिक फ़ी सबीलिल्लाह मीह हंगुराम करे मीह दक्कमिस मीह हंगुराम करे මීහාගේ කුලදානකන් දක්කනෝනේ මීහාගේ අසබියත මීහාගේ ගෞමියත නොත මීහාගේ මේ නිස්බෙබ්වා කබීලාගේ නස්රුගා එයි හැම එකනි ඒන හංගුරාම කරා සෝබකම ගාවේ ෆායු දාලික ෆී සබීලා කාකෝ ඒගේ තිරින් අල්ලාහ් මවග හංගුරා කරා මේ එයි නියතු කමෙදත හංගුරාම හම හතියාර එමෙස් කුරාන එක හරකාත ගෙහෙනමස් හිතු ගෝන ඉඛලාස් තරිකම සෝබම් නි තෆාතුගේ මෙදයි මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහුරියා වාහකේ දූකල්ලේ බණ කේන කුරි සුවාලුගේ وريها كانت باب حديث كربي كيف أردبي معك أصول القاعدة حديث كربي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الله سبحانه وتعالى كلمة فل إله الدين إله الشريعة ما تري كرم تجا هنقرام كرام هي الله ما هنقرام كرام إيه نية جواك حديث كرام أدي بالله حديث كربي من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله تعالى حضرت تدوري كمايك إخلاص تري كمايك شهادة درجة شهيدة درجة لبوا دبوما إخلاص حضرت إخلاص تري كمايك تدوري كمايك دعاء في كم جوانما إكم هديج كم جوانما بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله سبحانه وتعالى أنا شهيد درجة سورة شهيد درجة أنا دبوانه وإن مات على فراشه أنا جيج أنا عندك مروج عندي كم جويرة مس මීහා එනක අමිල්ල වතනක එනක අමිල්ල බිමුක එනක අමිල්ල ගේග එඳුක ඔය මරුවෙන් දියකම ගා වේනස් ජිහාදුක මෑදානක හංගුරාම කොග්ගන්න මරුවෙන් දිය හෙන්නමස් එන ඉඛලාස් තරිකමායක අල්ලාහ් තාලා හදරතුන් එදි දන්නවා ෆෝති ශහීදෙක්ගේ දරජ ශහීදක උමුගේ ධර්මය අසාබේ කලංග එන දෙබ්වාත එහෙමජිකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ ධර්මය අසාබ දෙවන් ඒ කීවෙගත් ඉන්සානගේ නියතුක සෝප් එහෙම හදිස් කරවි රුබ කාතින් බයින සෆ්ෆයිනි අල්ලාහ් අලම බිනියති හංගුරාමගේ සෆ්ත උතරේක දෙසබ් දෙතරේක හංගුරාම කුරා මිහක හොරදාන මෑන් අල්ලාහ් එන නියත් දෙන වඩිගම් වා එගමණකි බේර ෆොෂුන් හම් වරක් ෆෝරි හංගුරාම කුරා මිහ රසෝසම අර එකේෆාන දෂ්කරු හංගුරාම කුරා මිහ ශිදාන එකම නරකවන් තරේ නෝනේ මොනාෆික කබෙදාන එහෙම බෙග නුන්ත ෆාර හංගුරාමගේ බේෆ්ලොක සහාබේ කස්තන අල්ලාහ් රසූල අමීන මිහ කි හාදා කුලදාන ෆහලුවානක හාදා වරංගල මිහ කියන කි වරක් ගදේ හංගුරාම කුරා මිහ කි මෑන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නරකේරදා දෙන් සහාවිදාල තිමන්න හිතංගරිය මි වාගොත බදානව දෙන් ඒ බේෆ්ලොක ඒ මිහක් ෆාතුන්
මේ උලේ ගොතේ බලමු ගොසෙම් ෆෝන් ඇස් මේ හංගුරාමගේ zaham වගෙන් ඒ zaham ත කියන්නු කරවෙන් එන කණ්ඩි මේ මච්ච බහට්ටා කණි මච්ච පණ්ඩු වෙට්ටි අමිල්ල මරවගෙන එහෙමම ඒ ඉඛලාස් තෙරි දුනියතෙන් නැතිව හංගුරාමගේ මාදානෝග මුනාෆිකුන් එක එපානක් කො හංගුරාම කර එහෙනම් සෙමුනේ කාවර එමුන්න කෙබස් ධර්මය අසබන් බයිබ්බේ වල තිබ්බ හංගුරාම මාදාන වඩානුග නෙවි මදීනාක එකම ගොස් මදීනාගේ ෆාරක ඒ තබූක් හංගුරාමගේ වඩාගෙන ඔළුම් බයිබ්බේ ෆුලුන මේ එබේ ෆුලුන් අප්පුලුග මේ හංගුරාම එද්දානේ සවාරි නැතිගෙන් kharadu qur'an echen netin rasulullah as dannawani timam men gendashi hangurame timanna men gendashi kayfa hadis kurbi qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hasanan alla yajidu ma yunfiqun kadege fan vidala men timan kayfa aplo nete kayma hangurame gendane den ebe fulun kiritu kurun emburi geddi emihun atuga hedu qur'an echen netim hangurame devene goten netima man nabiy sallallahu alaihi wasallam tabuk hangurame ni wada emburi bagumatiga hadis kurbi timam men ge faatuga මදීනාග වෙජ්ජේ බයකු තිමම්මෙන් මේ කඩතුකුරි හුරිහා වාදියක මේ කඩතුකුරි හුරිහා මේ උෆලි හුරිහා වේනෙ හුරිහා බොරෙග්ග ධර්මය සවාබුග ආරමණක් වබයක මදීනාග වෙච්චි අසාබයකන් සුවාල කර වහුම් බිල් මදීනා යා රසූලල්ලාහ් එමෙ මදීනාග තිබි හාලුගා එමෙ නේ ධර්මය සවාදි මහදිස් කුරි ආයික හබසහුම් අල් උදුර් එමි හුන්න තිමම්මෙන් හංගුරාමග බෑවර් නෙවනි උසුරුක සෝබන එහෙන සෙබේ ෆුලුන්ගේ හිප්පුළු එක එපාඩක් වවනි එබේ ෆුලුන් ෆාරක් ගාස් වඩා නුගන්න වේකි gastu wada nuganne wekenu ebe fulun ikhlas sere netuga sobon astu hongoramaga maadanuga me wadagen be fulun ufulle huriha taklifege dharmaya asabaga be fulun bare wada kagun hadis kurbi madinaga ebe fulun amil watanaga tiyubek ei coachege sobon hame ken ikhlas sere kam sob em ikhlas sere kan ei wara mativeri kamek ei wara mativeri daraje algon men huriha amalege bahug algon ikhlas sere wejje kam gwana hame ken allah ga wajuful adage enun duniyawi evves maqsade algon menge evves amalega nekkam gawanama ei algon menne shaytanage nubakamu shaytanage dammalitakun salame vevene emme warugada ulaku algon menge hifi emme warugada killa algon menne rakka terene tibi algon ikhlas teri wakam gawana adala menge wabut sawara boda kare korshe sina kuruna ade hama mi ikhlas teri kam ga wahda kare algon men wara boda faha kollan wajhe hagigatuga mi kamu sabun algon men men hagigat shaytana algon men ge tere mi wanna goin hagigat mi kamu ge mi hagigat tere wali ganna goi egotun algon men emme furtam islam mataka mi kiya kalima la ilaha illallah mi kalima kiyumuga wes mi kalima kiyumuga sharutin ei mi ikhlas teru mi kalima kiyargo mi kiyanjen ikhlas teri kama kiga ene wali allah subhanahu wa taala menu haqqogin alkom be ilah kunwe heme mi ilahim wana alkom be farate em vijj kamuga wana visnadam vi ikhlas tari kamen neti mi kalima adiki kamuga vi namais hagigatu faida no quran algon men nengena mi rasul sallallahu alaihi wasallam akika mi abran madina gunu munafiqun emum wes mi kalima kiya awun la ilaha illallah kiya awun hennamas mimihun e kalima kiya awun ikhlas tari kama akiga ikhlas tari kama akiga mi kiya fi kamuga wanama eya eggodan habi mi haigatu miha da amal quran allah subhanahu wa taala alwati wan la ilaha illallah kiyuma fahuga hagatu allah subhanahu wa taala alukamen nukura kamuga wanam kwatu mi kalima kiyumuge beenuma ki algonam visnadan e wajhe mi shaytana hagatu algonam visnadani mi la ilaha illallah kiyane tire mi kamuga wanam suwaruge dan enama rasul sallallahu alaihi wasallam bain hadis fulaka sariha kum asfawe man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al janna ikhlas mi emiha hitum ikhlas tari kama akiga la ilaha illallah kiya fi miheku suwaruge wanna kutte enkamu mi ikhlas tari kamen neti ade mi kalima mi haki kamuga winas mi kalima agat faida nukan ikhlas tari kama akiga kiyoma kiye mi kalima mi ha lazim kura kanta kurum allah subhanahu wa taala alwetiwum adem fada alkon kurairuga hamaikan allah subhanahu wa taala alkon kurum ilaha ki gebes sharika ku baveri nukurum gebes baveri ku allah kiga baveri nukurum enka war boda visnanga veje algodam misalaka masakkata ikhlas tari ume bune mahmane kiyene kura masakkatuga rangala farwa tari ekanta kurma mi kiyeni masakatu ikhlas teru enka muawwal men la ilaha illallah mi kalima kiyara tawam je ikhlas teri wange bajhe mi kalima ge sawbun algon mi lazim kura kanta kurange bajhe ena sekanta no kura kamuga wanama ege sawbun hagigatu ge kalima ge sawbun ene kuranje faida no kurane e kalima ge sawbun ene mi hagigatu ene salamik kan hagigatu dibigen nanu dan
eno sisna da algon men getera shaytan haygat ko waswas te la ilaha illallah kiyane te den hem te ti mihar muslim mihar ko muslim ka we not la ilaha illallah kimo suwaruge daane evs ka namaden alukamen evs ka kamen kules daane adar tadiam fadan islam den kandata ki koba kamen den ka tumen efat kam kam evsa vishnu me fikur evs nen halu tu ke terem insan ay wani wadda dafman hem nam sege badal algon men la ilaha illallah kiya kam gawana mi kalima ge sharten ilmen ban ko wa mi kalima kiyo ge shartak teren sharten mi kalima ikhlas teri wejju kam gawana ma mi ha shirku mu ke ba gen daane allah subhanahu wa taala en algon kurun hakku gen wa gotu ga mi ha ad alwati wan en wajju kam gawana mi ha shirku teri wattala not allah subhanahu wa taala kiyamun teri kam ge beera mi ha ad gen gos daan en kam algon men mujtama teri bay fara hitama fa ko mi ka manzar mi fenani la ilaha illallah kiyan hen namas muslimin gotuka muslimun ga nan kiyan hen namas aloweti nuwata mi fenani ad namade nukuratan rode nu hifatan ade fedan evs eka ikhlas teri evs allah taka evs ka kame miha ga amalun evs gotuka nukurata mi fenani bay haygad mi hum kiyan waran hitam hori kamen haygad mi kamen ki shaytana ga haygad ukul mi haygad no shaytana ga haygad ma haygad shaytana ga makarwer kam ga teriya miha wadda da fani kan kam ga sabu enka algon me ikhlas ter kamam go rabbul bisnanga buje algon me la ilaha illallah ki kam gawi namas adem fada muhammadur rasulullah algon ki kam gawi namas namaz kurun kam gawi namas rode fun kam gawi namas algon me mi hajjun kam gawi namas sadaqat kurun kam gawi ismi kom kamega algon me allah subhanahu wa taala ikhlas ter wanje enun kam gawana ma hage ga to algon me kura kantata allah subhanahu wa taala hadartuga baatul wegen yada أنا مري كريم مجدي علمي خزانة دويست تفصلس هذا البرنامج دي برنامج کی جمعیت صدفہ سن ٹی وی بولیں کریں گندا پروگرام ہے کم میں ہو مدو ہے گرے دی ہے کنفرشن اگار جانتے میرے علماء جنی شایتوں کے بارے رکھات نما بولے گو تمام کی معلومات ہے کہ علماء گنستویج ماشاءاللہ علماء کو میرے اسٹوڈیو کا بارے وڈاگتی الشیخ احمد سمیر بن ابراہیم اد الشیخ محمد سینان इंशाअल्लाह मैं न हफ्ता के हो मत हो गए तिबोना बदल कोदाना इल्मी खजाना के मुलिंग आ प्रोग्राम का है बुरिया पे बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह खैरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।